Najhoršie na nakrúcaní kulinárskej show je, že ste svedkom, ako sa pripraví jedlo, držíte ho v ruke, ale musíte čakať a nemôžete to zjesť. Týranie, naozaj ťažká práca. 4 kusy na skalátom. Ty natáčaš? Hej. Naozaj, už v menšej kabinke to nešlo. Okay. Yes, let's change our position. Change? I don't know. Všetko sa tu deje, všetko. Takže ideme po zjazdovke? Pozri sa, Gabo, i Variuš, Romantikuš, i Lanovkáriuš a tuto stavajú bobovú dráhu. Všetko sa tu deje naraz. Bobuš? To ani nevie zachytiť. Ideme po tomto? Drbne. To musím nahrať, ale... Oh my god. Ježiši Kriste. Na to, že sa nelyžujem, čo ja viem. Seriál, cooking seriál, Kaskader. To sú kaskadery v kuchárskom, by sa to malo volať. By ste mali ísť, hej? Ez mutatja, hogy merre felé van a következő kőtárgy. Lefelé is, vagy felfelé is. Valahol még így oldalra is van. Ők jönnek föl, meglátják a határkövet, és itt kifordulnak és megnézik ezt a szép tájat.